Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kakasi Students Union Clear Circle ringkat berkeseng ki nongrep jongka ilaka Nongkli East Jaintia Hills District haka khandai terik una para arja rapsan kala IT daka dorkhas ha u Chief Executive Member jongka Jaintia Hills Autonomous Council uba Thombor Shiwat ban persya halor ke jing terwa ban pelong ya ke jing pesngopat ba kaban salong haka khat khandai terik una para arja rapsan halor ke jing temu bantai ya ke karkhana penmi daubilan jongka Shri Cement Limited haka shinong Daistong East Jaintia Hills District. Hau kurwa bala phasha ki lat pathai khubor ka KSU kalai thu ba wat UCM ka GHADC ulapan pau ya ka jingsong lingo kumnu ba ubar jilla uyo banthi jaka hapo uput usam ka District Council namar ka District Council kam dan jingtep halor kani bat ka kanoru ba ka sorkar kam khain snapsho wad ya ka ikhtiar jong ka District Council nakaliang jong UCEM ulakular bantoket yakani balada poi syakame jong ka council kan pensange bardor yakani kejing temu hakani keju kasi ki nongelam ka sengkile yakunduru ya u Deputy Commissioner jong ka East Jaintia Hills District ban penpau ya kejing persya ya ka public hearing ban nakaliang jong u Deputy Commissioner ulakular baun sapa ya ka dorkas jong ka seng syaka Meghalaya State Pollution Control Board bat syaka State Environment Impact Assessment Authority dah baik kendu ya UCM jong ka GHDC ban pesngau halor ka jing gai like jongki Hamtam ya uwe ubriu uba di ya jaka jong ke hamtam jong elka nokli sawe ubar jela ubriu Bharat Sharma ke haji kedu jongi baru siam mentasi na liong siam ru la kendit aba kesing kala pesngau mauru mun ditip olor kene ka jeng thit jaka jong bar jela namar usiam la pesngau ngi ba ubar jela umla ban thit jaka hapo tan East Jaintia tone hapo ka Jaintia Hills brok we khamtam ba ga jaka ka hapo ka sikchidil te jeng hadin ke jing kudu jongi baru siam ila pasnga we jing persya jong ne company kemud ban set op hangti ha el kanokle ha snong daistong nama ke jing persya jongi ka debe elor nongrem ba hadin ba ki nongrep ki ba wan ban ujor jaga sing wan ban pan yerap kum kasing kum ke su circle nilai ya tiga diang tiga mon ban persya kalor kajing temu jong kane company ban wan hati ka ilaka nongkli kamtam ha chong daistong ban agane por ngidon rungkat ban I nongrep akiseng nongrep ha ka chiti ka bingi la ai chau CM menne ni soilang rungkat kaseng nongrep angte na ka ilaka nongkli ban ngilabu ya kajing jor persya ya kane ka semen plan padi dawan UCM mene jing ru bamdei ban island ya gane ka company namar dawan gane company kibri budan hak tu ka than khamtam ki bri budan el kanam play kin up ya jingma khamtam ginduno ya ka jakarep ki jakarep karyang khamtam ki baju im da garep karyang ginduno ya gelangka hagi benta ba fer tengene por ngi don kat padi secretary jong kaseng ngrep ma iru wan lang bat ni rengkat bat pra dekat jongki da ko usul ki don rengkat ni ngangit skem ba isketri jong gaseng nongrep bedon nang te ha il kanokle ikam tip ha chapang kane ga jaka ka ba kane ga simen ka tu ban set up ang te ha il kanokle pada amadio wa to notice wa da permi amba Meghalaya State Pollution Board wa khat khande tarik peman ya public hearing we set up ya na plan Shri Limited ta amliang yang sekretari nang rap dabon ni nang rap wa pensnya ini benta ya na company bah na rejawan na company da kata khamtam yihali motor wa am sodong yang na tho wada khara wichna wada man le wada jan le cha I wa na do I wa na re do I wa liteng ini wa man ni am I wa pendiang chihali motor yang ni di bentar yang I ta I am nang rap nangkong hi jingkwa yang I to a clean environment man la jingkwa yang I di bentar khando wasbo
yo ya te jingrap mano se so te hajingwan penbet yang ini company ang ini dibentai yang development hendrai adam jingman chnong tho yang i le 95% to inong rap ki am kami ya clean environment jadi man te environment wa yo i rap yo man wa se so hendrai jingman jing penbet yang ini company ini bentai development mano wa aram kam di bentai yang inong rap wa RJ ki po yang te company RM ite start itip dang dunai purai peti dang bon le inong rap hana chnong am khamtam ha chnong destong te am kami ya penduk pendam ya ne company khnang wa inong rap ya im amajo imi di bentai rap ipsa ya yung asem diwa di rap diri yang diri jingri bat ante ter Ngi na yang jong yarsing. Pat kejing dawa jongi keban kebak matam ba ibu de ban pendam no ya NOC. Jong ne ga Sri Simen. Pada jo por kaseng kan selik miru sa audisi ban kedu markma. Pandawan audisi ban pendam no ban penpem no ya ga public hearing ki bertemu ban pelong ha ga kendai trik mentau ban disembat ajar urusan. Ila yang senang rap asosiasi Elkanong Kle dawai le ini sengi du CM wa pendam no ya public hearing o da tmui peman kita ita kita jingmiat jingha yang senang atau yang mentara sini apa penegak office DC Ketahui kiwan nama Radin bagi yang tip ke Megalia Polisi Metro kan pelong ya public hearing hak naik trik mentau pernah disembat ajar urusan hak ta jaka bagi pelong gede ha Elkanong Kle kade hapo kacnong daistor te harin ba gane ka cement plan ka Sri Cement kumbang itip limited kimut ban set op ya gane plan hang te ha cnong daistor namarang tu kibun ni nong cnong di persa jun pat kamtam ki cnong di bran tu tang ki de ginong rep ki barep ya kuba dan nela ban on barep lengka ke giwan ban ujor singi gesing pan jingerap pan persa ya gane cement plan ba amdei ban set op ya gane cement plan hagate ge laka tirliang dingi kum gaseng ni singokia ban gaseng hi ke pampau ya ge singo si edu kata khamtam ya gi bor sarkar ki ba alat ya gi company ban one set up khamtam ha gi jaka ki barang long ban riang ne ban tre ban ka khamtam gi priu dan to jaka ki yo ban bam ban di lang ba garep kariang tentang si dan hang ne ha office of deputy commissioner bat gi ne kendu umar mat ban ila airu iu ya ga jingtho ban pensiau dag ba persa ba ngila kentu ba ude ban pendam no mador ya ne public hearing ka ban salong ha ga kan pendai trik entau na disembar te na liang jong disi wang unsa pensiau ya ne ga mat jing dawa jong ni par unsa forward ya ne ga jing tho jong ni sa ga melia pollution control board para ka ju por ka sing kamla ban priang kumbang itip ba ha ka te ke jaka ki bun jong sunong ki ba im da ga rep mo kantam da ga rep keriang ki ba wan sekmat ban persa ya ne ga semen plan bat kim ko airu ba Semen plan kindan na gini jaka marko mangitip ba pada gani semen plan kanuan hang jaka kan sa penduk pendam ya ki jaka rep jang gini ki briuran sa katokatai ke gasing kan ging rengkat bat ki sing rep bat ki pai nong sunong dan hang laka gasing kan kon senda bani persalang ane hagan nu benta gini don lang bat ki ong ki ba kamtam ye ki pai ba hang tu jaka ba kimde ban laban ba kibde ban sap nbe ha gini company namar ka perkat ya kalawe jong ikun ti bar kamtam ya ka pateng ban sawan kasing kan dorong kapat ki bar kamtam bar kasing nong rep kumbang meneng la yo ban ikredu markmat ya ne kam baru CM jong ICC bar haji kan jong rengkat ke jing don lang bar kasing nong rep bar ka ju upor ngel airu ke jing tho kum ki arsing ngalian ki isu bar kasing nong rep bar ngila soiru ya ne jing tho dagi arsing ban persa ya kene public hearing hang te ka chnong daistong am kum ngajing tip jangi ba jing ai jong rong ba chnong ya ne NOC kalong da ba sop ma kum ba ki yetu ki pai jong chnong ha to ga chaka kene la ban ong ki pai jong Elkanong Kle yang bo ne rong ba chnong ai ya ne NOC sa ne Sri Cement limited da ga ba sop om da jing rai jong dor ba chnong ro oi kene da jing rai lang ki pai ba ro oi jong to atau negara yang am na liang sing ni tamar ko ma kitibi ba rangkar pai ba
kum gasing yang namla ban upai ba ada upai ba ya teli ban rengkat ba gasing ni ban persajur ya kum gini gijai publik ring ba kamtam ni dawajur kamtam yo kli jong distrik ban tempep mador ya gani ke publik ring mar habya kat kum ngomong upai ba ndai ban yai la ya ngomong jong upai ba kamtam ni gentujur ya ka Milia Pollution Control Board bagadi ban pentep ya kan publik ring karbagi paiba ang tay gidang ya persa kamtam karbagi paiba kimpat priang ya kan jing tu jong semen plan ban wan sedap ang tay Atau nak kalian no liang ni kum gaseng gentujur ya paiba no chano jong ka thai nong kli borok oi kamtam jong ilakan kli bat kumju jong incentives borok oi paiba bahi ha ban husiar nang ni sekeman nimdi su ban sa penbek akum gini semen plan ga tu ban wan penduk ja ya kendi siap dong pat ka thong dong ki kedai bek ban penjat pentra ya kan ka kendi siap kemudian kamtam boleh lai ni bat ka ngilai dagi bun teli sen plan la don ha ka than isentia kamdam di mutoi kumba pitit ba la pilek cite sa lagi than elekan arpo ne hilung than beron sen plan kini bek kinong play gede bek na ba kibri jongi kiduna ba bandrung manlong kita kinong tre ane bandlong kita staff jong no company na try PE dan lag jong kemat ba kamdon jimutoi ni bat ke jimutoi ka leg bek cha ka cement company bat kamtam sa itu try ki MD lab no managing director ki ba set up ini plan ke jimutoi ka leg bek cheki ki yo bek ban enjoy yang ne ka spa ka pil jong isentia jong ni ke jing yo jong ki kalong ba ki bu ni ki khar marwari ki ba nitip hi kata ba ka spa jong isentia ka leg bek cheki khar mari kamtam gini ki ba penjat investment plan haga jai berujungi kamdon ki ai bitang katulop ka ba la bandong dagi cipeu pasan kan tang ta hai trai ki berujungi batre re ki tulop ha la tre bit dagi kini ki barjala ki berujungi ki na ba menteri kamtam hai kedan ba kami gala ayu ngirang kamtam ni sini ag sen kami kamtam ba kilala e ga kamtam ni ga ti ai mo ke ba ga sen kami ga kala ya cakmat kade gaju memang kade hibaro aga sing kubi